Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi tak ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Uba Adalbert Nongrum, MLA ke North Shillong Constituency, haka arfu praterik ujemang arjar khat khandai, ula pelai ba ya ka kali kit nongpang, kapan ajing syakri, ya ke jingdon kam jong ka Urban Mission jong ka KGP Sinot Sepngi, kabadai naga scheme MLA ka Special Urban Work Program, arjar khat khandai, haka jingelang ka balalong ha plau jong ka Office Trekam jong ka KGP Sinot Sepngi, kabadon ha Mission Compound Shillong. Hadian bala pelai ba la yoru ban penkentang ya kani ka kali kit nong pang do moderator ka KGP Sinot Sepngi u Reverend D Rembai ha ka jinge don langru nado ki pastor kinong trei jong ka Urban Mission bat kiwe ka Urban Mission ka de ka wei na kitana trekam jong ka KGP Sinot Sepngi ka basyakri bat airu ka jinge slok na ka benta ki tu ki brio ki balangap ha ka jingdi ki basniu ko mudrok ka kiat bat kiwe de masmo banai ka burung ka bakral ya ke KGP Sinot Sepngi jong Urban Mission kaba lapan yang ni jing dokam jong ambulans kam dei ke jing kwa kadai ke jing dokam ban pentelun ya ki kam ha ke jing syakri amal hitip ba ha ke jing kibri ke jing kwa ba ke jing dokam ya ringkat dei habangi pusam ham tame ha ke jing jong long nomi khmat kebatang sansnya, ada bu berbuat di jenuh hal dia. Namun mengikum kinong ikmat, belum lapan nanti jero, ni naban berian bun sian ajing bay, ajing ko, ay bubun kibanta. Ni nasmo, baka ajing bay ajing ko kadon nakajong kador. Berkata nasmo, kadi lembah ajing siya, bawan rapat ikajainya, penkelalong pak. Lembah kapor, kapan hikai ini banyak 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 hawin yo pada kapor, kapan kelalong pat kapor, kapan kelalong pat kapor. Tinggal sekian, bah Urban Mission hawai day bat ni kabanta, man ay tergilak dan tiga nak kabanta kibah siam lanot, kibah siam siapa. Kamtang nitip baka jengmut jong ke ambulans kalau nak kabanta ban ai kila aklenti jarak kalau ke requirement in time of emergency haron no kapor kamtang mapen poyeki syarta ka jaka jing sumar oban pelai pat yaki nak jing doe pat ya kamensi ngasmo mari kaborong ka bakra kaba ngayo ya kawan kiner kifti kum nomi khmat nang di konstituensi nak banta banom sya kejingkerku nak banta ke saudong sopon hoi ngitip bomdei tangi kejingin jomi kibrio kibala on kini nanti ta kejeras ndai wat ki bomton kejingin bro kumba ni sakirang ni sini ka ambulans jadi lesi kawai banta kawai tangkup ke kali ndai menurut banom ba kalau hukum kejingin ban safe ban yada nak banta kiwei pa kibadan nak pergi jing jenjar ban kham tambe kibadan atmir jong kejingya lesi nama kejing pa kejing